Slava Bogu. Dobar dan. Na kuci. Da veseli. Jer je Abimael. That's the... My name is... Yeah, my name is Abimael. Abimael mi je ime. Este aqui é o Salomão. On je... Oh, sorry. That's Portuguese. This is Salomão. Njemu je ime Salomão. What's your name? Salomão. Yeah. He is not a king. On je kralj. And he has only one wife. Ima samo eno ženo. The second one is his daughter. Druga je njegova hči. And we are from Brazil. Mi smo iz Brazilije. And we think Mislimo, God is getting crazy. da se Bogu malo zmešalo. Because he has been speaking to our hearts. Ker je govoril v najina srca. To move to Slovenia. Da se preselimo v Slovenijo. And that's why I say he is crazy. Zato sem rekel, da mislim, da se mu je malo zmešalo. Because we don't want to leave our country. Nismo želeli zapustiti svoje države. We don't want to leave our wonderful weather. Nismo želeli zapustiti tega čudovitega vremena. Warm, beautiful place on the Amazon region where we live. Živela smo v amazonskem predelu, čudovito je bilo. And God created all that too. In tudi tisto je Bog ustvaril. That's why I say he is crazy. Zato rečem, da je malo mešan. This is typical of our God. Ampak to je tipično od našega Boga. When he loves someone, Ko nekoga ljubi, he makes crazy things. dela nore stvari. Like John said, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Tako kot je Janez zapisal, da je Bog tako ljubi ta svet, da da svojega That edinorodnega whosoever sina. believes in him should not die, Da tisti, ki bo veroval vanj, ne bo umrl, but have eternal life. ampak bo imel večno življenje. That's why I say he is crazy. Zato rečem, da ima namo. Salomão is gonna speak a lot. I am doing already his job. Salomon ne bo toliko govoril, jaz opravljam delo. And not my words, but the word of God. Govoril bom ne svoje besede, ampak Božje besede, Sveto pismo. Svetega pisma. Ephesians chapter 1, Iz pisma Efežanom, prvo poglavje, verse 3, 3. vers. says, o que diz o verso 3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. And you say? Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakašnim duhovnim blagoslovom. I don't know if you understood verse 3, but that is a key word in my Bible. Ne vem, če ste razumeli ta 3. vers, ampak to je ena ključna beseda v mojem besedi. It says, Ki pravi, I feel, very few blessings. jaz čutim blagoslovo. Is it few? Few. Yeah? Or some? Or many? Is it few, Ali je malo, some, many, or all kinds? ali je malo blagoslovo, veliko ali vsakašni blagoslov. What is the word? Oh, your Bible says all kinds? V vaši Bibliji pravi vsakašni. You see how much he loves you? Vidite, kako vas ljubi? For us Brazilians, just a few. Pri nas piše samo nekaj. Our God is a God of joy. Naš Bog je Bog veselja. So we better get used to this. Zato, Because where you're going to kajti kamor greste, is much more joy than you can je imagine. veliko več radosti, kot si lahko predstavljamo. And he over-exaggerates. In ne pretiravam. Everything he does is beyond what we can imagine. Vse, kar Bog počne, več, kot si lahko predstavljamo. And I'm not preaching. In jaz ne pridigam. Because we have only 2 minutes now left. Imamo samo še 2 minute. And brat and sister, my brother and my sister, Moji bratje in sestre, we think God is calling us
to join you and help you in Slovenia. Čutimo, da nas Bog poziva, da pridemo v Slovenijo in vam pomagamo. This brother, your pastor was talking about. Vaš pastor je že govoril o tem. Visit us in Brazil. Obiščite nas v Braziliji. And we don't know, every corner, every turn, everything we turn, driving, over church. Na vsako galko prijete, še ena cerkev. I said, what's the problem with you? In kaj je vaš problem? You have a church in every corner. Yeah, sometimes one faces the other one, and sometimes we even have a fight. In pravi, kaj je narobe z vami, da imate cerkev na vsakem vogalu? But at the end of that, včasih se celo nasproti in se skregajo. We forgive each other and pray together. Na koncu si odpustimo in molimo skupaj. So yes, Christian, the gospel of God is really sweeping the whole nation. Ja, dejansko je evangelij Boga po celem narodu se razliva pri nas. And I don't want this anymore for Brazil. In tega I don't want this anymore for me in Brazil. Ne želim tega samo zase v Braziliji. I want this to be shared with you. To bi želel deliti z vami. Okay? So, please, my pastor. Zato prosim, pastor, would you lead your church anytime today or this week to pray for us? Bi vodil svojo cerkev, prosim, da bi ta dan pa ta teden molila za nas. For the decision we have to make. Za to odločitev, ki smo jo sprejeli. Because the intention is to bring at least 2 families to each main towns. Želeli bi pripeljati vsaj 2 družini v glavno mesto, eno od glavnih mest. We don't have the money. Nimamo denarja. But we have the joy. Ampak imamo radost. We have the word of God. Imamo Božjo besedo. We have the joy of the Holy Spirit. Imamo radost Svetega Duha. And the joy of the Holy Spirit is much better than Brazilian joy, by the way. In radost Svetega Duha je mimogrede dosti boljša od radosti Brazilcev. And the Holy Spirit understands the minds of everyone. In Sveti Duh razume misli vseh nas. Please pray for us for the decision. Prosim, molite za nas in za to odločitev. And thank you very much. Hvala vam. I would like to ask you for him to sing one song with us, just one song. Prosim, če tudi zapojete eno pesem za nas. You want to say no, but say yes. Da ste rekli ne, ampak recite ja. Quick. Bomo zapeli eno pesem za nas. This song says, like Zacchaeus, just like Zacchaeus, the short man in the Bible, tako kot najmanjši človek v Svetem pismu, who climbed the tree. Ki je splezal na drevo. I also want to climb up the tree. Tudi jaz bi želel splezati na drevo. So that you, Jesus, see me. Da me bo Jezus videl. Please pay attention to me, Jesus. Prosim, Jezus, bodi pozorn na me. Invite me to go down. Povabi me, da splezam. I want you to invite you, Jesus, to my house. Tudi vas bi rad povabil. Oh, come into my house, Jesus. O, Jezus, pridi v mojo hišo. Heal the wounds in my heart. Pozdravi te poželenja v mojem srcu. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. That says I need you, Lord. Eu preciso de ti, ó Pai. I'm so lifted. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. I'm able to leave everything behind me to follow you. Ne bi rad gledal za sabo, jaz bi rad sledil. Pridi v mojo hišo. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz milagre em mim. Naredi čudež v mojem življenju. Como Zaqueu? O tem pojem. Como Zaqueu, eu quero
Só pra te ver, olhar para te chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. God bless you. Thank you.